Hak Jingkhlaiñ FIFA World Cup Round 32 happening ke Japan Persia ke Brazil. Ke Japan ke babat ya ke kerdan ke R ke grup F. Kat baga Brazil ke babat ya ke kerdan ke Beningkong na ke grup C. Haba Phai syang ke Jingkhlaiñ ke Japan ke layok berpenki jar Ningkong hak menit ke R kundai leng bau kai Susano. Ubare midfielder jong ke Japan upaya lek kai na klub Germany. Badai lama kena kesigol kerang elak kai jong ke Brazil ki klaim la syu ban siu kuliang hadu bukur ke kela step haba Phai Persia ke kela mid ke Brazil ke layok ban tap ya ke gol peniak haj hak menit ke basan penriu leng bau ke Simiro ubare midfielder jong ke Brazil ubaya lek kai na klub Manchester United. Badai lama kena kesigol om dan syu ki bala bat penki jar hadu bukur ke kendai per minit. Badai haka additional time kata haka menit ke bakandai peu plus penriu ke Brazil ke lapan paj donut ya ki nong kersian bat ki player jong ke Japan Lengbau Martinelli ubare forward jong ke Brazil badu bau mi madan na ke klub Arsenal. Badai lama kena ke gol ke Brazil ke lala abat pelim ya ke Japan haka kena Jingkhlaiñ round of 32 Baleng bagan ke jing job ke Brazil ke layok bandrong syaka round of 16 badkan ya kun Persia ke way na Gine kata ke Norway lane ke Ivory Coast kat baga Japan ke badai tang maka ke Ri na deupa Asia ke bayok bandrong syaka round of 32 ke hapan Leit Iing. Hagway par Jingkhlaiñ round of 32 hapring ke Germany Persia ke Paraguay haba Phai syaka ke Jingkhlaiñ ke Paraguay ke layok ki jar Ningkong haga menit ke basau PR Lengbau NCCO Baleng bagan ke sigol ke Paraguay ke tam haga kela step da sigol lanot aba Phai Persia ke kela mid ke Germany ke layok ban tap ya ke gol peniak haj haga menit ke basan peusau Lengbau Havertz badai lama gini ke sigol om dan syu ki bala ban penki jar adu bekor ke kendai per minit bat ke additional time balahap ban ra sya ke extra time ke balai per minit Henry hakine ki live per minit ru om dan ki bala ban tap ya ke gol pentam balahap ban pendon kam da ke penalty shootout ban rai ya ke nong job badai hak penalty shootout klem poi perkhat kari ke Jingkhlaiñ bor kalamat penban ya ke 6 rem adin baga Paraguay kalala ban pelim hak ke penalty shootout da saw lalai baleng bagan ke jing job ke Paraguay kalayok bandrung syaka round of 16 badkan ya kendu ke way na Gine ke France lane ke Sweden kan baga Germany ke habyang ban Leit Iing Kham Kloi